Malungilsid sila ko kami Ngirengkoi, ako manam sam na tunin na TMC, ang angkla ka Willow Ngirengkoi. Ay kagid ako kumamiyang alay sa kamamata TMC as amno top ilal sils, makoten miyang alay sa miyang alay sa Palau Councils of Chiefs. Marabal Gul, Felix of Silek, maradra ngay miss, agirin motmag, eruli at desisyon ertir, gira rakamsik surang, marakamsik et pisong. Arubukul belaw, lamo 2 months الأضوء المساد الواسنج تاعنا بوطن أوكر تايجي ذا الجين الليلة رقم سيك إذا قال سئير السمودي إلا التمنير ربلغول فيليكس أوسيليق ما غايميس مر أذر غايميس المتماجي ممستير تايجي ذا ديسيشن أترى ميان الأيس را أوبيس را Bureau of Public Safety Attorney General Abler Palau Ernestine Rengil ablal appoint terniya President tergid al surang al Whips Jr. ang acting director of Bureau of Public Safety. Aradululu ay sir kamama waseng sera ranks Attorney General Ernestine Rengil ang man no maasar nguli el alta Attorney General ang ara o ginawa ang ara official visit. And the under Resolution 4 PNC Section 5021 ya president ta appoint ringen mo next sa director mo serve mo 3 years unless ang mo tradro ulit mela ka dokora dimngira to waseng Ernestine Ringiling dimrol acting director mo mra kay 3 years maluob ya president surang Whips Jr. Adi appointing il acting director o sigrap sa director ng pulis. Adira kata miyang alay sa Palau Visitors Authority. Alaw ay selwase 2023, ya registered the tourism lamira bulur Palau over 300%. Maring ya 1,989 aladrangot or bloom lamira bulur Palau. 694 artir adra Taiwan. 623 artir adra Miguel. Ya 287 artir adra Shabal. Selvo lomes ay kaigi del statistics artir yung ulol telwaseng el altam lang mas are tourist by 12% am comparingin mo ratchen warir el alir. Endi comparingin mo ra igel lo ura 2022 egi dadira kangara 20% ra sa January 2023 yar adal nila bulur belaw adira ka 20% artigel adal tira bulur belaw ra 2020 pre-COVID awal bon nga COVID ra bulur belaw atara miyang alais ra algirela tiyan micro games mla matemla ay selwa sa micro games ngam legiren moringira marshal amla postpone taat adur el ang alwaseng mooy ngarang tiyan micro games endingel Secretary General ra Palau National Olympic Committee nga Miss Paklay Tamngil awasar tirigel lomtera blur belaon mura kay gidel bek padngela aklogol el morngira micro games adi malmol al practice malol ngi tertir el waseng momoklo warang dir lembay yung nilang clo time al seedel kidar other belaw marangal geda prepare rangal ged alay kay gidel kakarosot sports al morta gidel micro games itel micro games ang aringar other abulura FSM mabelaw Marshall Island Kiribati Nauru Makwam malway sel ko ra morngi troko date morngi micro games ang mamar adra TMC ako kumultob dani o isra ara kami or adra bulur belaw mlaringi babiyeren mlaringi frontline na newspaper المساد الواسع Vice President Tergit Minister of Justice J. Udu Sangabaw Senior amilu sa babiyeren mga retired police officer sulol ngi tanges wertir mangangi amle source ka mamalmle lobang awan ray kay gidalongit ten morngi makmo oywi etyang wasay tokubet selongit tra Minister gidra Justice le korkaw etyang akmul wase ali kawangarang ako muulom teerar adra blue emerang asule melgira buto kadrak alom iloy telgirel osab aklel makla karengel arab maklal wertel balwadra bulur belaw akdirak klom teerar buto kalaf eluwatan mirakaw almadala kabalment elolingi tangeso
kamle bulis, makamdengay lakam lames, ermengs, elit atu laurior, masabakriang adara blu, uldi malamol, algire labotokoy. Ngogi waigal black paths, yak marmadu margaw lolngitanges, le malmalt, pokor de el, atletele laurior, or udle, egat magillo. Kamdengel kmong malmlam moklo, wase bakriang arabulu, algire laklakawa draigal school. Tokora maknit elgar, maalit atu laurior. Aklakawa draigal school amolmolm, stem laklakawa drami senti, almiru sa tarangal, aringilul di lol di mukr, ertial dira kamlomre kalklakawa dra pala high school, aldira kalmiru sengi at tarangal kara school. Ang klakawad lul di mukr otrulel, mauspalela maknit elgar, aldira kaldi malaget ka. Ndira kalklo abolgul, adomi amlay se traffic at tuta ramanden mo Friday rateme laurior. Anges bulgulingit tengil gire lateme melsab emelmei e valentire laurior, lobang kamam maomi amlay at traffic se latutaw. Ratokora omang garengela school. Ataranges wal dire kalkmalor udul osengem maudasem elgirel ateletal السبقة لو جيوني اللموت لو لوتي تلقى البوليس المورا أولس أليل ديكلوت المران عسولم راتيمم الملبوليس ما بلتكي لارنغوم الجيرل تن مينستريجيد إذا سالك مال لولتوي لرنغي البقلاء السبقم إذي لونغي البسور رغاو يقول نيت رغاو ما بلس المر أوبيس سرجيد أوبيس رابايس بريسيدنت Minister of Justice mabol sa edalo meeting algiret tialongting. Etiyang ablelsa niya Vice President, Minister of Justice, ersira March 10, 2023. Adira kaltara Meang al-ais ra House of Traditional Leaders. Tira ka ulto dia resolution ertir, al DOI selwaseng tat arogul adra blara klobak, motma oriora motma, mal lolang asew ay gelbek padingel aldabera bulur orior tadiri akal waset mo malmol mo almo aliw regay gidel bek padingel aldabera bulur orior ediri akal mo malilt mo odara ngara emo actel advisors itirkay gidel ngara matal malway sendim legay kita Meang al-ais raka makuplos amlotov de el al-sils yakuman namsam na tumiin na TMC ingam mal payday week so please alsumo ko malimarom emo sigara adalo makalam limiw bakal up and drive safe.